Poštovane i poštovani, dobrodošli na tekmič prvega kroga druge slovenske futsal lige. Na svoti smo zastali ekipi Tica Ajuškina i Šebrniče. Za goste nocove štrika 1 Jakov Kralj, 5,50 Janez Zolišek, 9 Adam Jakupović, 13 Žiga Ocepet, 7 Patrik Osredka, 8 Žiga Golišek Grošev, 16 Raška Rečov, 6 Žiga Jerman, 8 Kraj Križaj, 24 Daniel Đobić, 69 Janez Močni Guna, 10 Dragan Petrović, 20 Jure Mezeklić, 5 Logo Skrinja, trener Gregor Cegar, predstavnik Urban Kraj. Za domaće Tikse, 30 Mark Pirsa, 7 Ana Đukanović, 8 Neven Sluga, 10 Matej Noven, 9 Božina Gregor, 4 Muhamed Adžarban, 6 Lukas Božić, 11 Aleksandar Gradina, 3 Aljaš Bojko, 14 Matej Kneza, 1 Luka Bajc, 5 Nik Maslen, 2 Polet Pilkić, 69 Nikolec, trener Bojan Krapeš, predstavnik Mikael Rečić. Prvi sotnik današnje tekme Jasmin Mustafić, drugi sotnik Miroslav Ilić, delegat gospod Damjan Zadošek.
vince il nuovo Serena. Tako je, sunča.
Number 1. Numéro 14, Gilles Rosette.
Kako udaraš penal?
Tema number 3, shooter number 6, Dragan Petković.
Janis Mocznikow.
Thank you.